Hello, atu tan chu zaida kan vun ishar na lai ti sia chon Khrihfa le Buddhist kan biak nak kong chon chinram chunga ta zaiza da zatwa kan timi pol kha kan vun ishar na lai e arwang cho kan chinram chunga hen zai bantuk dir mun da kan se biak nak lai timi kha thei her mi sive cha khan thei che mi tampi mi chunga thei lo mi jong kha tampi sive bantuk in thei lo mi cha khan zai mo that hem nak ta ngai lai tia tu tan na he bantuk ka vun i thim nak kha si i atlang pin ko ram chunga hen 2024 kuma hen Khrihfa la Buddhism pol kan vun choi chun tika hen Khrihfa pol he 6.2% kan si Buddhism he 88.7% ase i chinram thonghi la kumhlai sari i data ningin chon Khrihfa he chinram chunga hen 87% kan si amelun kan chim si chon tingli la thongsomli la zanhi la kulanga tingli la thongsomli la zanhi la kulanga kan se chinram chunga hen Khrihfa he i thonghi kumhlai sari liawmo chon Buddhist he 12% se melun kan chim si chon tinga la thongsom thongsom nga la thongkwa la zakwa la pakwa se thongsom nga la thongkwa la zakwa la panga an se meluin chon lai pian biak nak ti mi he ve tampi karak chim chia mi youtube zai ruang da lai pian biak nak arak chwa ning city mi commission kan siang boite tlanin lai pian biak nak arak chang ning karak chim chang mi tampi youtube arak leng ve te lo lai pian biak nak ti mi 1% bakan ve chinram chung hen chu chu thongsom thum la thongthum la zathum la somsri la pathum bakan ve chon chinram chungan islam biak nak abiamin ve chu zala panga anse chon hindu biak nak zong abiamin ve ye zala thairuk ansi biak nak dang abiami po thai kho lo mi hoiti ko se chim ok thalo mi po biak nak ta chim ok thalo mi biak nak pol he za thongkhat la zani la pakhat ansi ve ti se I chu chinram chunge biak nak lai kan dir mun ase Buddhist la Khrihfa chinram chung atlang pin kan zau tika hen khoika da Buddhist biak nak abiami miu an tambik ti se chon palewa la mindat the Buddhist an tambik nak hun ase miu chunga hen lai len pi long he Buddhist biak nak abialo Buddhist biak nak lo mi an city kho ase chu atlang pin hoi se lo acha Zumhning tha te detail te ko bunlang ter se khan chun ashau lai cha khan atlang pin ko ram chunge bo Buddhism kan timi he phunthum an chu phunthum an mi chunga ko ram chunge mi Buddhism pol cho Theravada Buddhism pol an se chu Buddhism pathum chunga chon Theravada timi Buddhism la Mahayana la chon Varayana timi Buddhism pathuman kolram chunga chon Theravada Buddhism timi kha anse Theravada Buddhism timi cho kodama timi athi nu kumza khat nu achwak mi biaknak si ante Buddhism si ante Khrihfa biaknak kan Zumhnak Buddhist pol ne an kan pom kho lo mi phunra chu phunra cha pakhat naka pathian ti mi ka pom kho lo mi bak ase imrang hol kan chim si chon transcendent chon immanent ti mi kha Buddhist pol ne an kan pom pyak kho lo mi bak ase chon apani naka Eden dum ti mi Eden dum le swal nak ti mi the garden of Eden and a subsequent fall of humanity ti mi kha Buddhist pol ne ang kan pom pyak kho lo mi kan Zumhnak ase chon apathum nak chon original sin antie mrang hol kan ilhan ase chon original sin kha ase swal nak te minung pau ne
sorry Evi le Adam sual nak thong minung pa mi sual kan sidi timi original scene kha an pom kho lo mi asifon chun khap nak kan timi the need for a personal savior who that enable individual salvation timi kha an pom kho lo mi bak asave afoi nak kan chimchen lai hol chun khap nak ka asiye mi vial te ne khap nak kan her di ning kha atoi nak hoi chima chun ase chun apanga nak cho Jesu Christ chu pathian sinak angai mi marang hol kan chim asia chun virgin bat ban tuk te thapol kha an pom kho lo mi se ta chun naka Jesu Christ cho minongin arung lang minong sinak angai pathian sinak zong anai minong sinak anai ye nu pochongin virgin bat an achwak mi asia chun athi athau than ti mi kha Jesu pathian asinak kha toy na kan chimsin chu Buddhist pol ne angkan pom pia kho lo mi ase chun apruk nak vel ngai nak thoin khap nak kan hu tia kan ti mi kha Buddhist pol ne an pom kho lo mi ase phone chun apasari nak thacham nak hwal ti mi the power of prayer ti mi kha an zum bak lo an pom bak lo mi ase phone chun apriat nak thi nu zong zal nun nak eternal life heaven or hell after death ti mi kha an pom kho lo mi ase phone chun apukwa naka khri rathan nak vulai chan adong tika Jesu Christ ara than lai ti mi kha an pom kho lo mi bak ase chun apra naka vulai chan dong nak vulai chan dong he lai lo ti kha Buddhist pol ne an ruwa ning ase vulai chan dong ti mi kha an pom kho lo mi bak ase chun Buddhist an Tuanbia la Jesu Christ hoiti ka usla foinak chun Khrihfa pol kan I chon piak nak kan biography hoiti ka use kan biak nak ai kha nak ta te kha kan hu ning ai kha nak ta te kha porok ko chu zai da si kan ti sia chon Buddhist la Jesu Christ kha sorry Buddha la Jesu Christ kha biography ti mi an kong lam kha ai khat an te chun apani nak cho kharo har phel chut nak an tuah ve an te Jesu Christ zong kha ti du mi cho khro har phel chut nak kha arak tuah ve Buddha zong ne khan chuban to khro har phel chut nak cho am pathian ne khan arak tuah ve ti kha an zummi an pom mi ase chun apathum nak cho achua kan million ngan asalai tia mi phim ne an chim chung ve ante Jesu Christ jong kha achua lan million ngan asilai na kha an rak chim me chuban to kum Buddha zum nak zonga an pathian kha achua lan million ngan asilai ti na kha an rak chim ve tia kan hu kho mi kha ase chun apali nak cho an hak chet leo te shrimen an siama te kha khruwa har an tuah na nak kha Jesu Christ an hak chet leo Tuanbia la chun Buddha pol an biak nak Tuanbia an pathian an Tuanbia kha ai khat an te chun Satan ne atuk phorh ve na an te Jesu Christ jong kha te pil in kho nuwa tlang chunga akai pi chun Satan ne atuk phorh chuban tuk chun Buddha biak nak zonga khan an pathian kha khati khan tuk phorh atong ve an te chun aprok nak cho ti chunga kal ve an te Buddha pol an biak nak Jesu Christ kha Peter ha azul tu pol na ha ani tontik akhan ti chunga akal Peter jong kha Jesu Christ azau chung cha ti chunga akal ben to khan I Buddha pol biak nak zong he an pathian he ti chunga akal khove mi si tia an pom ning an Zumhning kha se chu cha kan vun rel mi chungin khan zai mo pakhat ni cha te la khan athan hem lai ti ro chan na kha tu tan zong eben tuk te kha ka vun share mi kha asia chimdu big mi cho chinram chunga hen Buddha biak nak le Buddhism le Christianity ti mi Khrihfa pol zai tlokin da kan tlom kan tam ti mi kha abikin hoi lang ter ka du mi kha asia thongni kum lai suri ning in chon atam big mi cho Khrihfa kan se apani naka Buddhist an se apathum nak achon lai pian biak nak ti mi kha ase I lai pian biak nak kong ka sai un sa ngai mi karak rel chang mi ka Chinmi kha tam pia me
Thaibal Laimi na siya chon YouTube pa khanak kalayang vete lo Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel khanak kalayang vete lo chu chun tampi ka chim